موت قليل موت انت هذا سبك موت كوينو قليل بلادو كا كي موت كلخا كي موت كا خلخا ساقيو ساقيكن بتعم Follow him. Democracy and human rights are losing in Israel. We are political refugees. We are political refugees. We are political refugees. We are political refugees. We need asylum. 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 We are political refugees. We are political refugees. We are political refugees. Democracy and human rights are missing in Israel. Democracy and human rights are missing in Israel. We need asylum. 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 We are refugees. We are refugees. Nice. We are refugees. We are political
Eritrea is a judge of prison. 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 We are not in Palestine. We are not in Palestine. نعم طيب. أها ناي. وصلنا عتينا. نعم بذي نوع بذي نوع All right.
حدا كله مانن ابدا يقول كلام والله نبدا معنا فيها سحبهم سحبهم كملوا ولا مكوطة سحبهم انا بتانش كده بقى تانش ذكرني عطوا تعرف غلطت صراحه هاري كارينا احمد سام مبروك مبروك شوف Wel, zo goed verstaan. ድማ بركز تتقرر حتى ايكون جيجا انيرو اريترايان كاني داغن بتي قدم كبهال تنحق ملتو ايكون كبس حبو بتاعها اتي تسحبو مغبارهم المقدادمون صبو غيو som har været i Eritrea, og som ved, hvad det er for nogle vilkår, I er flygtet fra. Jeg tror, at hvis vi skal føle solidaritet med hinanden, så er det meget vigtigt, at vi lærer hinanden at kende. Og derfor er det også så godt, at I står her og fortæller, hvorfor I er flygtet, og hvorfor I selvfølgelig ikke kan sendes tilbage til militærtjeneste og til risiko for tortur. لومي بخمزي ملكة عرزي ملسيكم نتيناتكم رئيتو خدك أهلو مخالكم بحكي زحقوسيو مخنياتو خاها نقودايكمن ويدماني عبريترا نزل خونتان بقنبو زفلتوان زغنزبون عزيهم وحودا دنشاويانهم ويدن مكانهم سلزي قودايكم كدينا يزاكل بخالو كنزيلكم عاولكم بخمزي مزعزي كتقلصون كتزاربون نتان زي فلتو خطفلتو مقباركمون بحق زحقوسيو وقودايكم كأني نخفلتو خطقبرون كلهم بحق أنا دسيبلني كارتي غيرو أنا أمم بزغلت أحزاب زي كلو زخونة حال حق فتحن استفرقوسا محزنة المتحقات الكبر زحق زي ليه زعمت ولنا الله Tak fordi I er kommet. Bliv ved med at fortælle verden om de uhyrligheder, der foregår i Eritrea, og bliv ved med at fortælle danskerne om, hvorfor I er flygtet. Fordi når vi taler med hinanden, så holder vi tit op med at være bange for hinanden. Vi skal møde hinanden, og vi skal lære om, hvad der foregår ude i verden. Det er sådan, vi skaber solidaritet mellem mennesker. Tak fordi I er kommet. كمزيلكم عرزي ممساخم ناي بحق زحقوسيو مخنياتو خا
أتي حقنا زخونة زقات مكون عبريتها انتاي علون بخمزي ملك عزي كتقلصون كلهم أتي حزب دنمارك كسمع خون كغل كلهم أتي قنوع من جديد داغماي نسخاتكم نابتي وتهدراوي باندت وعقلكم تمليسكان زي منبر سلمن تاي تصارروا لهم نخفلتوا زقبريو سلازي موداتا دقيمة بالتعني عقد داسي خمزيلكم دمتكم عزي مدلكم نزي فلت اختبتوالكم كما سكنوكم من الليل غلانا لا هن معنا سلامتوي لا هن دي فين كده يا دي فين فيديو ده هو فيديو زي أنا إنه ليست مرحلة أنت بالغرينا فمان بها فمان شو مرحلة بوس قال هو بس نايم إنه ليست بهالمحضر مالتي إنه ليست كم زي سوشيال ديمقراطي بين بهاللون إنه ليست بهاللون أوكي جزاك الله زي مساي بهال إسرائيل ناي سوشيال ديمقراطي أوكي حاضر كنت يوم حجنا سوشيال ديمقراطي nej إنه ليست بين أوكي Tak for muligheden for at komme og sige et par ord her i dag. Jeg er rigtig glad for at se, at der er så mange, der bakker op om den her demonstration. Det er super vigtigt at gøre opmærksom på jeres historier. Som dansker, så er man vant til tryghed. Man kan ikke forestille sig, at myndighederne begår overgreb. Man kan ikke forestille sig, at myndighederne fængsler og torturerer ens familiemedlemmer. Man kan ikke forestille sig, at man ikke lever et liv i frihed. Men det er der ret mange andre steder ude i verden, hvor man ikke kan. Og i Danmark har vi en forpligtelse til at hjælpe mennesker i nød, som flygter fra de her regimer. Og derfor er det vigtigt, at vi står her i dag. Vi repræsenterer hver især en historie, som er vigtig. መጀመርታ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ብክንደዚ ብዝሒ ዘለዎ ምትእኻብን ኣገባብን ምምጻእኩም ኣዝና ሕጉሳት ኢና ንዛንታኹም ንኽትነግሩ በዚ ገባብ እዚ ምምጻእኩም ኣዝና ኣድናቖትና ከይገለጽና ክንሓልፍ ኣይንደልን ደንሽ ወይ ህዝቢ ዴንማርክ ብግቡእ ክፈልጥ ኣለዎ ህዝቢ ዴንማርክ ምክንያቱ ጸጥታን ምርግጋእን ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ከምዚ እስኻትኩም እትሕልፍዎ ወይ ዘሕለፍኩሞ ህይወትን ዛንታን ክግምትዎ ኣይክእሉን እዮም ብኸምዚ ዓይነት ኣገባብ ዛንታኹም ክትነግሩ ንምምጻእኩም ኣዝና ሕጉሳት ኢና ንሕና ከም ሃገረ ዴንማርክ ድማ ንኸምዚ ዓይነት በደል ዘሕለፈ ህዝቢ ንኽንሕግዝ ጉዳዩ ክርኢ እውን ጎቦና እዩ ማለት እዩ Jeg tror, at vi i Danmark har lært rigtig meget om Eritrea de seneste par uger. Der er nok ikke mange af os, der har vidst meget om Eritrea. Og vi har et ordsprog, der siger, intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det er jo en trist baggrund, der er årsagen til, at vi står her. Men man kan sige, at det, som de seneste par ugers debat har gjort, er, at det har øget kendskabet til menneskerettighedssituationen i Eritrea. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt. I kender jo også forløbet omkring Udlændingestyrelsens rapport. Det er jo en rapport, som har været virkelig udsat for international kritik. Jeg tror aldrig, vi har oplevet noget lignende omkring en rapport. Og når det er vigtigt, så er det jo fordi, at den kunne have været brugt i asylbehandling i Danmark. Den kunne måske i yderste konsekvens have betydet, at nogen var blevet sendt hjem til tortur og forfølgelse.
Det vil have været helt forfærdeligt. Og derfor er det også rigtig, rigtig godt, at der har været så meget interesse, så meget politisk interesse omkring rapporten. For det har betydet, at nu er konklusionerne jo trukket tilbage. Og det vil betyde, at vi i hvert fald kan give ophold stadigvæk til dem, som er udsat for fare i Eritrea. ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ቅድሚ ሕጂ ህዝቢ ዴንማርክ ብዛዕባ ኤርትራ ዝፈልጦ ኣይነበረን እዘን ዝሓለፋ ሒደት ሰሙናት ግን ብዛዕባ ኤርትራን ሽግርኩምን ክንፈልጥን ክደለልን ክንመምን ሓጊዝና ንመቕፃዕትን ንማእሰርትን ንሞትን ንሓደ ዕቀኒታቱ ዘይተፈልጠ ሓቅነቱ ዘይተፈልጠ ፀብፃብ ተቐቢልካ ከም መምለሲ ስደተኛ ንዓዱ ናብ በደል መምለሲ ንኽትጥቀመሉ እንተደኣ ኮንካ ብኩሉ ሸነኻቱ ቅቡል ከም ዘይምዃኑ ተራእዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ህዝቢ ዴንማርክ ክፈልጥ ክኢሉ ንሕና እውን ብዝያዳ ካብቲ ዝነበረና ንላዕሊ እውን ክፈልጥ ክኢልና ስለዚ እዚ ፀብፃብ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዝያት እተን በፂሖመን ነበሩ ናይ መጨረሻ ገምጋም ወይ ይኾና ዝበሃላ ንጥብታት እውን ተሳሒበን ኣለዋ እዚ ናፍልጠኹም ማለት እዩ Det, der er vigtigt for mig, er ikke, om vi giver asyl til flere eller færre, men at vi gør det til dem, som har et behov for beskyttelse. Det her, det handler om mennesker, det handler om jer. Og her skal vi være super, super opmærksomme. Der er stadigvæk et politisk efterspil af den her sag. Der er stadigvæk ting, som er uafklaret. Vi ved stadigvæk ikke, hvorfor Danmark valgte at stå helt alene med en meget, meget rosenrød betragtning af menneskerettighedssituationen i Eritrea. Der er stadigvæk spørgsmål, men dem må vi forsøge at afklare. Så jeg tror også, at der i fremtiden vil være noget, som vi kommer til at følge med i. Rent konkret, så er mine egne overvejelser, om man ikke skal skabe mere retssikkerhed i asylbehandlingerne, så det ikke er den myndighed, som også skal give asyl, der rent faktisk sidder og laver det baggrundsmateriale, der skal gives asyl på. Retssikkerhed, det er en grundhjørnesten i et demokrati, det er en grundhjørnesten i Danmark, og derfor så bliver der også et politisk efterspil af den her sag. ዕቁባ ንዝግብኦ ዕቁባ ይወሃቦ እዚ ንሕና ብጉዳይ ደቂ ሰባት ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ እዚ ፀብፃብ እዚ ንመውሃብን መክልእን መዐቀኒ ክኸውን ከም ዘይክእል ወይ ከም ዘይበቅዕ ርኢናዮ ፖለቲካ ስፒልሲ እዮም ሶሻል ዲሞክራሲ ንክምረፁ ኢሎም ዝተገብርዎ ዘለዉ ፖለቲክ ስፒል ኢላተና ፖለቲክ ስፒልሲ ከምዚ ኢሎም ስደተኛ ክቕንሱ እሞ መፆም ዝመዘሎ ዓመት ኢሎም ዝገብሮ ዘለዉ ፀብፃብ ዝቐረበ ማለት እዩ ኣብቲ ፀብፃብ ዝቐረበ ዘይኮነ ንሓደ ስደተኛ ክወሃብን ዕቁባ ክወሃብን ክኽላእን ሒዞሞ ዘለዉ እሞ ዝሕግዞ እቲ ናቱ ብሰብኣዊ መሰል ተገብረ ግህሰታት ተራእዩ እዚ ተዓቂኑ እዚ ተመዚኑ ይወሃቦ እሱ ከዓ ኣብዚ ዓዲ ወይ ኣብ ዴንማርክ ሕግን ፍትሕን እምነ ኩርናዕ ናይ ናትና ዴሞክራሲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ Uanset om man er født i Danmark eller i Eritrea, så har man kun et håb. Det er at kunne leve i tryghed og sikkerhed med sin familie, og kunne have frihed til at have de tanker og meninger, man vil. Frihed til at lave en demonstration, som for eksempel i dag. Det er en af de ting, som man skal glæde sig over, at man har mulighed for i Danmark, som jo er et demokrati. Og derfor er det også godt, at I udnytter de demokratiske muligheder i dag og kommer og gør opmærksom på jer selv. Min afslutning i dag skal være sammen med jer og sende nogle positive håb og signaler til Eritrea. Det kan godt være, at vi står på en kold plads et sted i Danmark, og hvor vejret ikke er så godt. Men
Her sendes nogle signaler, som forhåbentlig kan høres helt ned i Eritrea, at vi accepterer ikke, at man knægter menneskerettigheder, og håbet om frihed og tryghed, det kan de aldrig tage fra os. Tak for ordet. دنمارك أنتي ديمقراطية هجرية ومسرت زي قدس أب دنمارك تولد أب إيرترا تولد كنت بخمسة عينة أجباب امتخان بيسوخان تسمع مثل كاي أب دنمارك زي مثل اللي نخلوكم نحنا دستار معنا نحنا حقوساتنا نتي بديلنا تبنوز اللهم شنفون أبو نخمل سكمون دليتنا يكونن كم ذاك سبات مثل لكم بو عين ما كتراعي لكم هذه لومي تغيروا زلو باخاتكم مالتيو بانا كلنا لهزب إيرترا وانتصفى خوبو عب تسفى لنا لهزب إيرترا مقالو حقصد دون عب تسفى لنا كله تزلو مالت زحلن سمن كالن تسكيمكم عزي تطويلكم وعالكم بزح تايقونن جنعو تطويلكم مو زانتاهم بقبو قلنكم أنا بتاعي حبوسيه نايد متاهم حبوسيه إذا عدل إذا نايد هابكم نون كماس كناكم بلمبي خماس كناكم يدلي يغني يلا استي بس خا عاد صديق كان يركع يا خا حجها من الباس كلكم مبزحتكم فلتوا تخونوا ناي ريفيجي ويلكم تبل تنكساس أبزي قداي ناي سدتنياتات إريترانكا بفلاي إتم عقبانياتات مسلو من تايو كما يكتحاز اللون سقا بتقرينيا بمترقام بزوح صحوف زبركتاتن أب ويب سايت ون سافيرو زركبن ويدرو ميتيلا حصل زبلين أنقوان نحن مساهم كتزاربة باسكو Hello everybody, I will do this in English. I'm very honored that you want me to say something. I'm so happy to see all of you here, and I know how far you have come and how difficult it is to raise money to go to Copenhagen from all the camps. So I'm very impressed by you. همزيلكم مسيهم كريكم كلكم بالتعمير حقوشتي بحق خاني صبوق تقباريو كنديناي رحقتن كنديناي وصايتات ناي ترانسبورتن كفيلكم نابزي قدايكم نختقالعو بنصاهم كا قلل زي مقارن بقبرده سلازي انا بحقي كمسكنكمن كدنقكم يفتو تبلالا I have been following this very closely from the beginning when the report came out, and I was very, very shocked to read the report because I know how wrong it is. أتي صاب عبد مسألو جزء بقربة خكتاتلو صنيحة بحق مسرعه خاني عسم بدنيو كبيت دنقاس يفتيرو الليو مخناتو خاني أتي قداي بقربة زكتاتلو زفلتون سرزقونه I have good friends from Eritrea here in Denmark, and I trust them when they tell me what they have been through and why they are scared to go back. أنا عبد دنمارك بالطعمي أقدستي ويتعاز خونو محازوت إريتراويان اللوني سلازي خاني نتقداي بعاتاتهم زوهابا نخون نتحق زغير السيلي نعاتاتهمون بخن عنا وحده بخناتو صنبو ليلا سلازلنا بأمنتي زغبالو We have made a flyer that some of you have here in Tigrinya, and we have a page in our website
updated with new information. هجي أبزيون أمتعلقوا زيادة أخوكم بامفلت صحفتي بتقرينيا كمون ناتنا ويب سايت علنا زي ويب سايت زي كا بإنجليزيا بتقرينيا نقول دا إريتراويان كمزل لو تقلزيو ببجزيو خاني نتيزة له اللو كنتا بعكسكم يكتاتلو نخجبر كا كنسعرينا Kind of individual special problems during the process, you are welcome to contact us and we will help you solve the problem if we can. تدعى بولك ذكرتكم تشكر أرضينكم قدام أرضيو أنا نباي مسيحهم كونتاكت قبرو كتزرارون كندتي إن خلو عقمنا زفودوها مساعدكم كتحابرن كحجزوكم كا دلوتي تبرالا. But I really hope and I also believe that most of you will get asylum in Denmark. And I look forward to welcoming you for real in Denmark. Woo! نخونا كن أنا بحكي بقنعنا بلكم الله نسخاتكم قبلات نعقبا تكونوا يتزرع على تسباي بركز كا تكونوهم أبدين ماركت نورين سمنا يطلع زي ساوتي الله